Giêsu thì sana này đam thêm ta hi sana này đam thêm ta hi ta hi hết sin tai hallelujah hallelujah sin tai hallelujah ta hi lo sin ta hết lo sin sin ta hết san si ka gel kom le thu le la in ka phong so boy ka mai mit in a chup si ngai lut na khon te ana hita ngai lut na song agil bene ahoy na song si sun amin alo pina song e pirve ibang lama ngay luti bang le lau pi ka thei na so sen pungin ka ting hin san yin song sui sing ta nghe lau pi na so Leile ban thil zo si sim pa chu Sako ke va hum ki silin Sako ke vin mol alem ta Ke chon se tham na ding na hi Ngai lut na song agil pene Ahoy na zo sun kamin alo pina song e pirve ibang lama ngay luti bang le lau pi ka thei na so sen pongin ka ting hi zan in song sui sing ta nghe bang na hung ki zilin so bang na hung ki ngai de min hi zanin cross al heng so ta ke chon se dam na ding na hi ngai lut na song agil pene ahoy na so sun amin alo pina song e pirve ibang lama ngay luti bang le lau pi ka thei na so sen pungin ka ting hi zan in song sui sing ta nghe dam lau te song dam pa le mi thi ho sing song kai thâu si pa ama song ki su dam lovin thi chunin cross ana tu in ke chon se dam na ting na hi mai lut na song agil pene na zo si sun amin alo pina song e pirve ibang lama ngay luti bang le lau pi ka
sen phong in ta ting hi chan in song sui sing ta ye mahatho a apelain amel mate din ataw pe opa ama hongay damin at hilbon a hepo vedin may lut na asong akwante may lut na asong agil pene ahoy na so sisun namin alaw pinasong ipirve ibang lamang ay luti ng lelawi at hay na so sin hongin dating hitsan ninsong suy sin tangye patay niyong bon sa bating patay po patang hong tikipae Vai pa Sun ni thum zan chana ai boi pi dio Hoi ta ai ngai dio Zan ha chana ai boi piu chu chon sit ki si na chon sit na a hi lo le lung hei na a hin tu nia hu hin na thu pathienin a chai sa hi ti a he ti je sei dio Hewan sa koi tabang hiti hamo Hechi Jesu Krista kia denga thia thodo pacho Kidong ta saning ding ama kipit hang kate Ama sa kahu yung pula kaliang pa di kisantang iti hozo siya denga Tu phat ka thei poi zan phat ka thei poi Hinale khabon min khum na Hu hing na pien tha na inay naw Ni kho hung hiding ahin Hei chun lung lu ta ina pan la dio pakai mina kan tim hila phanten Bible chang mon ni mun thumin siming kate Genesis bung thum chang som la li le som langa hin sim masang kate Genesis bung thum chang som la li le som langa he chun pakai pathenin gul za chun he chipi hin na bol ta ze in gan cha zo se la zong tol hanga gam sala azong nang ma gaw sak chang na hitai nain khodum ke na o ma na ke thola leivui na ne ding a hi ke ma nang le nu mei num ke ka a nang chitha le ama nu chitha ka a ke do na ka koi ding ama pa chu nang ma lu chang avo chi ma nang ma na ma pa khotal zum na vo chi pe ding a hi ati aba na Sol cha te bung ni chang som thum lago Heje chun Israel in sumi zosin ki che ta in hel han Heje Jesu nang hon thing pela na khet be uchu pathienin pakai le Krista a atun a hitai pakai ati cha Lord aleng hina Krista ati cha Savior ho hingpu a hina asena a he Abana John bung thum changa chang khana pen sim kate Pharisee ho la mi amin Nicodemus atiu Judavai pu khadamin ama chu zanin Jesu henga hongena za Rabbi pathena ko na hung ho hil khat nahi ti ke hon ka heve aje chu pathen to ki bop lovan Melsi na kidang na bol chengse hi koi man abol thei pu ati Jesu na don bunin za ta be ata sei pi na hi ko hi zong le chunga ko na tha pin ki lo chu koi man pathian gam amu thei pu ati Nicodemus na za mi ate teng le iti pin tha thei ding ham ani ve na anu sunga lu na pin ki thejam adi Jesu na don bunin ta be aka sei pe na hi mi ko hi zong le tuiza le lagawa apien lo le pathian gam alu thei poi
Phát hiện Bible trang sim na athaban phát hiện bộ bị tàu hen. I Bible trang sim na ama sapat so. Genesis bung thum trang som lali som langa cho phát hiện gul agaw sap na ahi. Adam le Evi agaw sap na le. Adam le Evi le phát hiện ki khen na. Dispensation is say na wachun innocent period na in say tai tawin. Hejwa abana pathinin gul chunga asehi. Guli gan chal abang si kasama ma zingin. Tunay hozong. Mihem hizat pihi. Inu ipan sapa ita sun ta niya. Izi chan hepa itia. Kini pinay ta ini singlaya. Satana dinga ikipi do pahi. Ichana wangsi hitavam. Gancha hizala gula kipi do khel khel hi. To tunin mihem hizala nang laki ikipi do khel khel hi. Gagela chun ponan takhat hizai. Alahi di chun gul khel khel chu Lucifalin amang chatay. Adam Levi ahung lema Adam Levi to pathin akikhen sa phanin pathin gul chunga jong alung alai pu nei tuna pathin satan chunga alung lai lo kiu hilowa satan man chan na pan na pa chu satan dono atile na dona satan ka mo atile na ka ma satan che mo momo neo layo bolo ati zo si ibol na pa chu pathinin Satan ke hilawa aman sa pa gula gaw sap banga nang lake yung gaw sap ichan khading tiza am beze atso ngai lud hu hina ke hungu mahin committee hozin pathen thang vat ta het kamudanin pathen zalin tu chadin wang chon sin na kisia pathen kom ibel taweti ke mudan ahin pathen panla na zal le nang ho tom pan na hi zin pathen kem par ho zo si chunga ke pathu kasai nahi pathian gul ko machun nang ma na bol loading be hi tabang thil na bol pha nen masa ju gul hi adinga lama zo hi te dinga hin no ma na ki thol ding he tai ati ne ai lowal akenga anachi tho jong hi mai the ai wangin chinya pa na cha o ma ki thol dinga pathianin thua pi ji chun guli tunin a omin a ketholin hesu ke tave ani na leivui na ne dinga hi ati bang bangin gulin leivui aneta nahi abana gulung set am na ta khat cha chang som langa acham nang male nu meinu ki ka a ki melmat na gal kasim do pi a ama nu chil hain nang ma na lu avo chip de nang ma na ma nu chil ha chu a khotar zum na chu de ati e he chi jong cha gui thung nge gul ka thar khai di se khor ga dam te pasal na hi ve ke pa o me na ke he gul ka ki cha in na ai wangin alo thei lo din mo na ka that tho ve guli tha pha no le amei na jep ji ve alu kitab zob de chuna khu de lung lai lo chula na le hi chi cho hoya hong kon ha Genesis bung thom chang som langa gui thun nai a gulin mi ma chu pha zo la kho tal zu ma chu ki nin he chang zo Genesis bung thom chang som langa gui thun na hi he chu ta salam panga a hi tul ha gaw lam application ka sei nom chu ama nu ati chu e vi ki sei na he pon Mariam ahung nailo Mariam galdot na ah Mariam in chapa hin neintin amanu sul le chilha Nazareth Jesus Christa chun Calvary cross Lucifer na lu avo chip ding hitina ahi he je pen chu Genesis bongthom chang som langa nahi first petal buni chang som ni le liin agui hlonge first petal buni chang som mi le lia chi pi se ya aman e ho chon se na zo se ata sa chunga pon thing le ge na podo ta na hi he choi ho chon se la mai thi wa chon phanela ma hi na ding wa hi
ama ki ziam na maha chun nang ho e ho ki bol dama na hitaw ve pathin bible chang sim ma pathe bu pi ta hen ipaka jesun calvary cross a alu avo chip chu lucifer ahi zon bungkup chang ko na chu pi sei ki na chon sit na la ngai dam thelo chon sit chu jesu krista ta san lo hi ahi atita na hi mi hem zo se gol buna che dinga a wanga jesu kristan calvary cross a chu eden chon sit na chu ana tha ta zia eden chon sit na zia tunia e ho gol muna che ding khat cha ki talo pathian thang ta hai eden chon sit na ke se hi ki cha a ta na hi na jesu calvary cross ai pi se ya he pa ke man và noi ka zo tai ati nahi it is finished english sacho jesu krista hi va noi le se na ahung lo nahi azi a ome azi e chu pi ha mi hem de gol muna che ho chu hin le pui ding ti ai eden chon se ni zia mi hem de gol muna a chi ding chu eden chon se na gal do ding Hiji eden chon se na adami virus eden chon se na muchi hai chi chu hiji chu that dinga jesu hu ai hallelujah hiji tu radin calvary cross ai pakai jesu kristan eden chon se na chu athatan eden chon se na ja gol muna che din koi ma aki tapun tu ja gol muna che te te ding ho chu koi ho ha eden chon se na that pa jesu ta san lo zia ne thim ta chana jesu vano le set alien la ya chu amin hi simon pen chu petra a khela he amin ma sai simon a hin simon hi taloding petal hi ta dinga an se hi petal ki ti chu ei pawa sung tin a hin ta heding tin a hin ale jesu krista a thi zo pentecost a tho do zo ni som nga ni hin jerusalem a hin juda te ta pi a ki khop lai tau hin petal hong wa lu ni hiti de se ni ka so pi te ho ngai yun juda te ho ngai jun nang ho na de mo wa na pam pa yo calvary cross a na het be wa na khaili pau chu pathienin pakai le krista atu na hitai hu hi pula leang pa atu na hitai joshua messiah atu na hitai hiji bo se a se pe chun mi pi zo se chun anga yun mi pi la chun mi sang thum to bang hin na sada da lung thima lung he na anei hiji pa chun petal hall ko ma chun a chu ti le oya pu ipi ka bolu le ka so cha wa pathian ngai dam na ka chan di hitam ati pha nen petal na ma ho ko ma na lung he yun lang jesu minin baptize bolun ati pi na he hiji pa na mo na lunga he yun jesu ata san lo na pa chu a lunga he yun ata san ta ve na abana jesu krista het beun hien beun tia pananala naw pa chu na satana kisiun abani jesu krista ata santawen heje patun hitini chun mi sang thumwal jesu krista hu hing puleleng panike sanwen mi sang thumwal in pin thana ne tawin hejin na ding ni achu hejin ni khoa petara ko na và nói ajuda teo mi sang thum wala pin tha na ding ji achu jesun petal koma petal tunia pana ngaman len sep na hi ta lo ding mi man len sep na hi ding hi ta ati chu pentecost dia petal in athu sei na akuna mi tampin jesu hu hing na ane na ding chu jesun amamu pi ahin hi aju mi man len sep asa ahi pathian thang batum ta he hewa ko na chu pin tha na chu ipi ha ti chu hal khat na hin het theding kata santan ale zanala in khavein la in
ai lo wala zanin ke bina pakai ne ngai da mo tin lung hein chon se na kisin pathian ko mangai da mi thum ta vin he chilai bu na mi piang tha ho lo na bol ma sat pe no petal kam chang ji pi ha na lung heun ti number 1 a hi na he jo piang tha da dinga thu pi ma ama sa pen chu lung hei na an hi da na hi tu ni ne ho jong kemper ho jong zanga itaw na ho jong ka ven ka lungal hain ke bin na jong ka buhi jong lang ichi veti a ke mu in pathiana de pan na satan lavin i chong sen wang ki si tawin lungi hei taweti wang mu the am tan he je chun pin tha na wang inai taweti pakai minin kakinep na ka hin phung ki na hi aba na ka bible chang sim na athum na achum zon bung thum chang khana pa na chang a chan chi ve na hele thil ni aumen koi son khat na chu van gam lu na dinga hi pin tha nei ngai khel ham poi mo te ham ti pa hi ikidong no me nei he nge azi chu jesu ma tan zon bung thum na chuna satan isim na ma chun na tha pen kilo le pathian gam na lu lo de ati chuna na bible di na mo asai pa hi ko ham jesu hi na pian tha lo le van gam na lu lo de ti hi ke ham ko ham khan na se hi le ta san lo the ai lo wa le na sa lo wang koi the e nai jesu ma ta na ma kam chang ta se khat na sa lo wa i koi kha ding wang ti za ta hi ne the mo chuna ala thu do a chun wang gam lu da pian thai poi mo te ham hi ngi a je chu number 1 jesu kam cheng a hi na le ani na van gam lut na a hi pathian thang va dum ta hen kanu hin zui ta o van gam lut na dinga chu pian tha te ngai ham he nge a je chu khat na jesu kam cheng a hi ni na van gam lut na a hi he chiwa ko na question ani na the chi pi ha a chu ta pian tha te ngai le i ti pian tha de ham ti ki ta chu na le he chang chu jesu na sei ta chu la nicodem ko ma nicodem ki ti pa chu juda ho dinga ta sa le thaga wa lam kai khat a hi mimin thang ma bol thei ma khat a hi jesu nicodem ko ma sei chu tui le thaga wa na tha pen ding a hi ati pen tha ding dan chu a hil ta chu na tui ati pen ji pi sei na ha jesu krista ama le ama aki sei na a hi tui ki ti chu anoi lang sim su chen bible ma a ke ma hin na tui na akahi na jesu na sei cha ke man ka pe tui don kha wang dang cha ki talo ding jong atiki ne he atu jesu kristan tui ati phat le ama aki sei na atil bol the na a sei na a hi abana mi atu jesu krista sa ta san ting le thagau chang ding a hi ti ve sa na he cha hijil hagau chun nang ma hagau to ki thu a nang chu mi piang tha na he tai ti chu na lung thima ke pa na lung mo na pi ding a hi ne thiam ta pathian thang wat nam han mi kon khat mi hem khat chu aka a amau wa a chon se na ki sa akili leu le piang tha da na ki gel no ai pu na hi con khani number 4 la ngol le ping tha ki gel con khani zuwa ngol le ping tha ki gel chu cha hi le zu don lo ho ground sugal kap lo ho chu ping tha sa hi ta lo de ham na zu na ngol ya chu ping tha vai ve ne hi pon na ping tha da ji a chu zu na ngol ding zo hi helai pa chu het thi ma ngai ya chu tu na igam sunga mi tampin aka a apena amawa akisi ahile
lung na chima atawa hile kalung among ta ping thada na kigel chu no naka na na mau na chu kigel le nang la na chon sin na ki ka hiding a hin jesu azau pu na hi ne thema John 14:6 as piti say I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Ati sula. Jesus kile sata ase ehi. Ilang verso kaya tadibo. Ilang verso kaya tadibo. Kabin verso tadibo. Hejin dan tahu. Jesus hang santa ase. Vandam lampi kahi kei zau lawa kei pang lawa kei ma ipel do a kui macha vandam du lo de hi I am the way vandam lampi kahi kei zala kei through ati tun Muhammadin Quran amaho Muslim te Quran hon sim leso Jesus vandam lampi kahi ati banga ati na khat sam lo hi Buddha vandam lampi kahi ati na khat sa ampui Krishna a umpui vanoi la sa khona het zo se a ho zo se a pathena agel ho zo se khon vandam lampi kahi ti khat sa a umlo Vandam lampi kaya tahang santa say techu ipakay Jesu bo patin lo pinachang tahan. John 14:6 hi the uniqueness of Jesus Christ. Jesu Krista to adang akibaalo na ipiha. Adang hon kay vandam lampi kaya atithepon tiyong leo di ilo ahin. Jesu Kristan bahang santa kay vandam lampi kahitin asaitin hizong ahin Jesus den pathen lo pinachang tahan ya ti paka Jesus Krista ita sannaw akibe na dingwa iseu ai tudin Charles history ti tabang huing na hulo pidan pathenin seven plants pathenin lampi sagi ahin sim dan ho chom cha kan sei ding ahin ni pha no jong alang khat aleng do ta na a kho pui khat na a sabat ki yang mi tam pin vandam lampi dana anagela sabat chu ini na hel vandam ki kaida na gel aumin Sabat tu mihem te adina compulsory hi a vandam kai na dinga hila pathenin adam le vi koma asai dinga hitai ne thema ai lo le ken le abel koma asai dinga hitai ai lo le set koma asai dinga hi ai lo le Methusela Noah ho koma asai dinga hi aneu pe na se Abraham kom kisana ateging lo hi ya tunin sabat ni satal de sabat ki jo phat khat la dingin Israel ti ading apathin to aki job mat now khat ana hi jong le do in silent period a hitan kum sang leng gam lebo sabat ni zia son phat na ding pa zo ki tha job ki dik ai ayat tu Jesun Bible New Testament na keima sol nga ni pathin kahi ati nei achol nga ni sangin achol nga ni nei pa pathin zo Jesu chu alo pi tai ti na ai abana Jesun tong gim te la pogi te kahi nga hungun keima na chol nga sa na wingi ati chu sabat ki ti chu chol do chol nga ati na hin mi chon se ho lungyim gen the thu ho gol buna che ding ho lungliang wa ho hungun ke hung ki sabadun atina ai ne tema
Sabbath means complete rest. Ei bawa chol nga chol do tina ai. Ai pi le Exodus lang chi vet na hele. Bunga chang som langa lang dong ho chi vet na hele. EPS ya pathian Israel te koma. Egypt kama ko na ahu do now agial do jing na diwa sabat ani diwa thu anapi hi ati. Aba na pathian Israel ka mel si na dinga atikinin. Exodus bung som thum la chang som la sagina. Chule Israel ten pathin ahead do na diwa anapi hi. Ezekiel bung som ni chang som ni. That means sabat kiti chu Israel to kisamjang kai ahibove. Ne them ta. Ai bila pathinin Israel hela Israel lo hizong le. Wa no ya mihem te amalung haina abol do na diwa api la amasa sabat he. Abana Israel gidi jo Jacob pathin api hin. Israel gidi jo pathin nam hen tina hin. Pathin nam hen khat ke sem han lang. He chi nam chun Keima ipi bol hen lang. Kapatien hi na chu nam dang ho ko ma jong phung zal hen lang. Ti chu patien du thu sa ma hin. A hin chu hi chi jong chu Israel telam afel kitai. Abanin dan zani wal anapi e. Abolo dan zathum walatin. Dan zani wal anapin. He chi dan chu patienin mihem te sudi na ding. John pat na dinga api ahin mi hem ten adan bo aboy pivin pathin aboy pi kitapovin afel kitai aba the 10 commandment pathin Moses koma Exodus 19 achon namite koma dan kape de sein azui di hinam Moses ga chena seile amite anome heje pat de Exodus 20 na achon pathinin thu som Israel te anapi nahi thu som la chi ka in Israel te mi sang thum walin bong no lim anahovin athigam tawet yang ka seitai na ai pi le chi thu som rong chu alo hing ki tapon abanin animal blood gancha thisana ke thoina kiti hongom kinin gancha thisana ke thoina Heji hala kan sei ding phata na ngai du cho izo la hung poi mo de hi in vel bo hi va hin thiam pu pa aumin hi va hin mi chon se pa kel ngoi hin kai pa cha hongin a kel ngoi chu ti tau te a kel ngoi cha hin kain thiam pu pa ko ma hung tai na a hung tieng le thiam pu pa hin kel ngoi hin kai pa mi chon se pa hi abui pi pon a kel ngoi zo chu ata sa bukim hinam adam the hinam nol na be hinam ti chu check abolin he chu ta le chem zam lan kel ngoi chu alol abantana hi le thisan hum ki kho pa chun pathinin chung lama panin he chuwa mi chon se pa chu anangai damin hi ne thema he chi hi email chi di wahi them pupan mi chon se pa chu na chon se na ki si na am na no bol ki daham iza na bol ham ti abui pi poi kel ngoi zo chu gan cha thieng hinam nol na be hinam amin ki kiminam ken ki kiminam phana nam dam the nam ti cha boi pi hi wa cha ba kel ngoi cha ki su nai ti he phat le kel ngoi cha alola tana thi san hung lung chun chung langa pathian lung lai sa hi chiwa mi chon se pa chon sin a chi ki ngai dam na he chi kel ngoi ni pi ko ha Calvary cross ang ki khen be ding pa ipakai Jesu Krista avet sa hi pathian thang bat naman Calvary cross ay pakai Jesu Krista hong ki khet be chum pathian lang la ke chon se na chu ave pon achapa chamkim na lo chu aven achapa thi san lo na la thi na chun
nang le ke e ngai damin hi ji a chu Calvary cross an na ki tong hi gospel ki ti kha gospel means a pawa ki pa na thu pha ki bua ki pa na thu pha ki ti ha ngai dam sa ngai dam na chan na thu na ki sei pi ne ti ma hallelujah pathian thu thanom om na pin chu ngai dam na chan na thu ki sei ding a hi ja hi ngai dam na thu ki sei a hi ja hi te kana tu chung kem ngai lu hui na kem ma jong hi kem hong ki chai ta na ki chat na lai le thu sei ho la sa ho ka di lo naw khat hi na ki pa a hi le ka thu sei ho chu adi hinan te ai chu tu chung a ki sei pa hi ki pa na thu hi ja min ki pa na thu na sei pia lung hang ta na chi lawang nang min mo he tai na ya chu ki pa na thu pha a hi a ki boi pi pa hi hi chu ho ya ong ki panham ta le eden ho na kel ngoi ho hello pa a thi na cha khat a hi ani na hi lai mu na gan cha thi san pha line gan cha ana thi hi ji chun a kho ta khat chu Israel ten gan cha in ka chon set na angai dam thi gan cha in ka chon set angai dam om thi ti a het phat wa chu gan cha vul ki te no ne ti ma chon set na da ha ding golovin gan cha vul ki te no he ya chu anei jemen azza lo za wa gamang la a so anei wa a so ho chu kel ngoi avul sa chu na ale Christmas nin Jesus Christ a Bethlehem a pi ni a chu pakai van til kel ngoi chung ho ko ma hong kelang chu na cha kel ngoi chung na kel ngoi dal ha wa Jesus Christ a galie mo wa kel ngoi ta aping ta pa aping tai ti het phat wa a kel ngoi chin da a dal ha wa Jesus Christ a thu sim zo al hang sa pau chu hi chi to hin hong ki gui zo ba a Than đam pu kel ngoi no a hung tai le mun hallelujah amen hallelujah hu hing ding ina hung tai na le than đam pu kel ngoi no eden hu na na ki pan Israel te ana che piu kel ngoi no chu Bethlehem a hung ping tai ti na hi chu pathian thang ba dum ta hen ya tu na cha ko nai sei do no mo thu pi ma chu he ji kel ngoi hi ipakai Jesu ve sa na hi Calvary cross ipakai Jesu ki khet be chun pathin ndang le ke chon se na ve lovin a cha pa tho gim na ave a cha pa thi san lo na ave a cha pa thi na chu ave nang le ke e ngai damin tu ni a hi ngai dam sa e ko ji wa chu ngai lut hu hin na kem pathen lo pi na chang ta hai hallelujah he jwa mi hem te fel na chu pi ha chon sit na da ha ding golovin kel ngoi gan chavul akete ta ve he chun chi jong a fel ki tan agum na a chon sit man thi na ti hong ke panin he chi chon sit man thi na chu ipi hitam pathedin mi hem khat cho chon sit na hi le a chon sit na a thi pi dingin to good a hin nei tai he chu 539 BC a hi BC zanga le som thum la ko phat lain thil ki dang ta khan hongum chu wa noya anam khalo thing pel mi chon se ho ki khet be da ding thing pel I lim x lim t lim ahongum ta he ju pel se government na simun mi chon se ho chu amman no vin a chon se na sang pen chu I limin a ken anem no a chon se anem pen chu I limin a ken be a sang z ho chu x limin a chon se na sang mo ho chu t limin a khen be ai li ma mi ki khet be le ga ho lim pi the
ati ka ne la cha jong pe the actually ma mi ke khet be le holim pi wang hi the ne la cha adi engai pe the lo ti li ma mi a ke khet be le ama chu ho pi yong phal lo gagal vet jong phal ta lo stick ta ti ding ai ta he de jong ki khet nothing pel za thumana se mo vel he chi ho hi mi chon si ho thing pel aketi nahi he de chun lungdanum ta khat chu zudon khat a chon wal kharam zong le amanwa a khaili thu zungol ve khat ki khaili zong le abana zudon khat ke pan kit tho mi hem lungdanum da gu cha khat a khaili u zong le azing le gu cha khat ke pan kit son se na mi hem ati thei mong pun he di chen hi che pha cha hong cha len mol khat au min he che lai mol chu mi che ki khen be zeng mi thi zeng a hi ja chu cross a ki khen be da ko na ata sa zo se mu ho gam so na ne chai phat le alugu chu a phe talo hung khen ha na amol pompi chu lugu adim pha na hechil hang chu lugumun kisa hi ne thema mi pawen golgotha ai la wala calvary aketin ei pawen lugumun aketin ai he de chon set man thina pa cha achi lungdanu ta chu ela ka se ba chon se khat ke khaili jong le a chon se ding khat hong ke pan do tho lungdon ta mi him a fel kitan he ji phada che jing lai hin Barabas tita dama kiti mi thum jong hi chon set na case gucha mi chom atin bible a gucha jele mi a chom jeuvin amo thumi gol mena ko na wanted atatan ahin man tavit amo adigin thing pel thum asiamun heje thing pel chu chon se ho hitalovin subset na thing cross agiti nahi heje hi chon se ho thing pel hin heje subset na thing pel ai ki banglo alim jong ki bang talo na petala chola upside down ai ki nahi ai pi hile he je thing pel hi Barabas kita damak amo thuma dinga kisima amo thumong je kimana amo thumong je khaili le dinga hi a chung thu case kitana a jing ka khowa wale golgotha mola khai sang dinga hi a case kitan chai ke ya in khana hi a hen o hitai Barabas tita damak a hen ta ve nei hi chikala hen kes khat hong lut ki ne zudate a ko ne Nazareth Jesu kiti khat nei mat pi vit a hong ti ta ve he je pha chuna mo hon so Nazareth Jesus alim la mel la he pu vin si idea an ha vin a hi le Juda Iskerot a o ta nei Juda Iskerot din ges mani hona ka phano la ka cho pen chu ama chu hi di man ta ve na tin a chom lama a hongun aman ta ve na amanun zan ka chu da chung thu atanun piladin a ke sovet le thi da thei chon se de na hi lo je chun a khot a ke so min ama a ke sarandal tan a ke ha ong tan Judate khuna ape do la judaten ipi se ta ba Barabas nei ha do pi lang Nazareth Jesus do jo khen be ta vet ati so na e je pa den gol mere na mo demand chu asad pi ven Nazareth Jesus jong hiwahin khu awa le a ki khen be ding la azaw tai zinka kho hong wa in kot ki hong masa sa chu
tho kita tho ding ki khen be de amasan ti ta ko dang ki hongin zep kitina ze mo na thing pe la ke po in Golgotha ki khen be tai aba na damak ko da ke hong ki zep kitina ze mon Golgotha thing pe la ke po in ki khen be tai aba na Nazareth Jesu ko da ke hongin Jesu Krista zep kita azep lai tauhin Barabas ko da ke hongin Barabas hong po do tan atho ding le thidinga hong po do lain ako do pan Barabas nanghi hu hinga na hitai hisilanga pa khun nang chon sin na apo nang hinaki ngai dam hitai chi ta atin Barabas ong alhai mangjal ta na hi Barabas ko hot te ka the ham Jesu Krista na hu do sa Jesu he phalowa wa noi le si na sa khodang danga ho to ka te ka no me ai bi ong lang to say the potent part akino ta zin mini som bo tan ala hitson Barabas alhai mang tai Nazareth Jesu hin kayon azemun ata sa phe avel zo si aleng thangin thisan nai sanan longin ling lu khu pe vin athing pe la ke po in Golgotha mun azonin hedi chon nang la ke chon se zin sab se na thing pel chunga khai sangin am tai achai na isei no mo chu pien thana lang to kisaya achai na pien isei nom chu Hejwa Calvary cross ang penuhin azil lang apan huhing na akimun ave lang apan huhing na akimupon ipiji ahidem hejichu study ibol diwa kasay no may zingka lang 9 apat nila lang 3 6 hours Golgotha tingpel chunga Jesu to mini pungkagu akikem minahi pungkagu Jesu to akikem sunghonin khatpan vanga makikem doin khatpan meidi akikem doin tudin ninga sung veng Jacob taw na mula akikem di ohin koi hin vanga makikem doa koi hin meidi akikem do din ham hisitenia ko anaki hiluta Hiwa ting pela ki khet be pe no hin azil lang le ave lang ate ni hin Jesu a ho se pan han ta na hi pathin cha pa ka he na ti helo ham wana ko ni na wan ti ro so ko lan lang nang dong ki hu hingin lang ke ni yong ne hu hing hon tangem ati hon ai Jesu tip be na ngai azil lang apa yung ave lang apa yung Jesus ay eng ho honin aza zanin aho honin ay nakasay nom lai ka atso Jesus Calvary cross adingin atu say na masapin ahong po dotan hepa ngai damin amo ho hin na tilbolu a hepove hepa ngai damin ati patson ave lang apa ni matsana gyalpon azit lang apawang aking ay tuta na hi cipahi min hi bang azet ma tisan na isa na lunga ata sa petam pizong thang de du zenga linglu khu kit na laya tikit na lay din hepa ngai da mo ta ngai da ma thum pe thele hi chiwang hi mi he ma hi po pathian cha pa mo hinai ti a confirms pathian lo pin chang ta ave lang apan ki ngai to ni jang anei pon Jesu ni pse wang ana sa pon na bila lut pon aza wangin na lut pon tu jong tu hi ka sei ho hi na za wanga bila lut la lut lo ki khiding hi Jesu Calvary cross a salmon chom cha sei azil lang apa aking ngai to
avela nga pan abila alut pu nahi azawangin ahepu nahi avela nga pa ayaw na lain Jesus Christ sa tay to min anop no pia se na lain hit pe ta jana zit la nga pa ni pian se ta aloy pa ko gol pa ven ei ni hin chon se athidi nga lom i thon e ama wang pathin cha pa chon se na nei lo hi bove he ji pa na to Jesus ni ti don but na he nge tu ni ma nang ma ta gam lo pia yum de ta atin he ji ko Bible translation hal cha khat avat zemin tu ni ma ati kho azil la nga pa wan ga balu the ne ding chu tu ni ma la ki confirm tai ti na hin a tu ni ma chu wan ga ma ding ti na hi di poi ne thi ma na he chi na ngai na hi ama jong mi hiam dang ba thin tin mi hiam dang bang riap chal mi cha nga ding riap chal ni leng to ding hi bo na hi na a pe na hin chang leng to de hi di poi ai pi le tu ni isei nom a chai na a chon sit na ki bang te ni ibi dinga khat god muna dinga khat van ga ma dinga chi the ha hi chi pan lung hei na anei pun iki hu do hen lang chon sit na ki tha bol ki le ti lungai cha na to thing pe la ki khen be a hi ne thema aba na jesu ta san na le van gam lu nom na siki cha ng anei pun he chi pa na chon sit na hen akisin alunga hin Jesu ta sanin Jesu a akipirai tuni a he nang la ke zo vangam ka cheno me itian I bolding cha number 1 in kholuya yum chan ho pathian dei lo hin khoi man ho zo se lung he angai sin he ani na Jesu chan chin thu hi het chi na ki ading a he ki ading na thina tho do ta ama hai van gam nei pa he pathian cha pa he ti ta asana ama nang le nang na ki pi ha pa chu he chi chon hagawa na pin tha na a he pathian lo pi na chang ta hen hui na thu da ki saya aban pa he to cham kim nai lo aban class ka din kit phal le hu hing na cham kim complete salvation ka sei ding a he he je pal jon na het chen sel ding o tun wang ke jong Jesu mi le sa he ta nge na ti pe ta na ki gel ha pe na chu pathian cha mi ping tha me hi ding a hi pathian thang badam ta hen ai pi le tu pha na dinga class a ina seu chu he chan chu hin tin al hang pe I tup le I doi chu Bible an mi I ti na pin tham na ai lo le pin tha chu poi mo hinam mi hita cho pien tha ta le e ho hita ji pien tha wa phalo ham ti je tu na I tu mu le I doi che a e ma lung ge la pien tha ding pa helovin biblically Bible to ke to a I pien tha angai here the Bible thu to ke to a I se o hin lung gel thei zo se ni het thei deu ka ta sanin hi chan chu khat ve pha ina chai deu hin tin pathian ko ma taw na hin mang ka te hepa tu vai class adingin hui na thu introduction kain sei chai tan angai zo si lung thima a chin jingova van gam kai na anei the ne dingovin alung thima pa kai na mana tonga he thim the ne na man thu sei ding ka ta bi hat ve kin ha do vin ka ti committee hall ne ding cha ding AP ho ne a don ding ka hi nang man ka ne ding ka don do phathe ne bo pi wa dam le bit na ho in hong le lu the ki ding in kim se ne dam selin ne pui khom ki ne ventin na pan pi na khona ke bo sa in ka pakai na za Jesu men he pa na ko makataw na he amen